Ki samla puli jokri Iran kilai lumlang nakamta ki jilang ki patamai ki bakershan pat Pyrshah ya sorkar pan kan mau burong iki du ki belayap aki jingki ki blang shat namar ka jing ting kelanang mi naka chicken ar ka patamai pat kri Amerika halor ka program nuklear jong katei kari ki jingki ki benikong e kelami haubenai Desember namar ka jing e hakaliang ka yo ka kot hakatei kari kepala syapengan aki jing pencuri kendon Henry kelanang ki ustad si kajing ki Pyrshah sorkar ki belalong kawai ni kajing ia ka bakrau tam ya kajing long nong ilam ki lingdo nyam jokri Islamic aki snam balalenyo u presiden jokri US u Donald Trump haka pastang lapan kemen ni kino yaki da ka baperngem pantuklar nak mata ka jongki kat bagi bor sensyar da pelong ni kajing sistem ben Henry Shen kajing perngem jungu kila kalalong syaka program nuklear jokri Iran kabaki risep ni kinget baka day ka batmu panchnai ki tiari le nuklear nadu ka teka por kari US par kari Iran kilawan phaibyang syaka meja kran Henry haka juka por utrom la bu yaka chingtai sipai ka bahe haka thai Middle East ka batmu pan pori kari Iran pan wegno yaka chingete kular lai thu pakala dan ka chikan at pa omduna yaka laitli ki school ba haka nongpa teran haka pagi dan ki samla puli kibla perta yaki jing perta Pyrshah yaka jing sensyar ke Iran International ka lap thai ko bor ka badan chabar jukari bat kibla akrtek kum ka steng leno daga teran kala sam yaka video agi social media juki samla puli kibla ra yaka lama shwa ka revolution upo Sharif University kum juru yaki video juki jingalang aki wipa ki chako puli ki bakam he ki bor sensyar ki kam pa Palat lai hachar ngut kilayam hakate ka jingiakulmar kintup iki record ki bor pahara ki nopit kai Henry ki om pakate ka jingiakulmar kade namar ki kam leno ki plapmi de ki nong shun jokri Iran Henry katan Human Rights Activist News Agency HRANA jokri US kala yo jingtep pa Palat nyo hachar ngut ki brief kala chapniap hakate ka jingpistom ben pabun hi kitiki noy ki wala ka jingyang kala banang kiu shushu long ka Human Rights Activist New Agency jong kari US dongin se shampan aki wepa ki khobor ki ban sawat kubleshbon